Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngamukela kwesimanzonzo sekulethela zona indaba efika ngaso-ke isikhathi inyosi noma-ke imbongi yakhe laphana-ke umthandeni-ke umfo kwamanqele-ke umphako usevezwe njengomuntu-ke omubi laphana-ke othe wahlukumeza-ke iy'ngane zawo-ke amantombazane mbukeli. Isitori samphako simi kanje mbukeli-ke kuthiwa-ke umphako wathengela iy'ngane zamantombazane-ke utshwala ehamba nabangani bakhe-ke ababili-ke kunguSidudla nomunye-ke ongashiwongo noma-ke ongadalulwanga-ke igama lakhe mbukeli-ke okungabangani bakhe laphana-ke umphako. Kuthiwa-ke lamantombazanyana-ke amathathu bawalanda laphana-ke ukuba beyohlala laphana-ke ebuhle park laphana-ke eseGoli mbukeli bezincebelekele nje nawo-ke lamantombazane. Kuthe ngey'khathi-ke zakhona laphana ntambama-ke umphako wabe-ke esekujika-ke ukukhuluma esecela-ke ukuba-ke alale nawo-ke lamantombazane. Kwabe-ke ukunqaba kwawo-ke amantombazane afisa noma avele-ke aveza ukuthi-ke awakuthandi lokhu asekushiwo-ke uyena laphana-ke imbongi yakhe-ke umthandeni-ke okungumphako. Kwabe sekusuka iy'nxushunxushu khona-ke lapho mbukeli-ke amantombazane-ke lawa abe esethola-ke ukushayeka ngazo-ke iy'mpama nangazo-ke iy'nqindi, kodwa athi-ke uma ephuma lapho amantombazane ahaqonda ngqo laphana-ke e-police steshi-ke mbukeli ekhona laphana-ke eGoli. Kodwa amantombazane athi uma efika khona laphana e-police steshi abe sefica elinye lamaphoyisa akhona ngapha-ke kwahlabisa ukusho ukuthi-ke angumkhaya wakhe laphana-ke yena-ke umphako. Athi-ke iphoyisa emantombazaneni-ke hambani-ke niyolala mbukeli. Ilokho-ke okwashiwo iphoyisa. Kwabe-ke amantombazane-ke eseyeka kanjalo-ke ukuvula lona-ke icala. Lesi sigameko samantombazane kanye nomphako senzeka laphana-ke ngawo-ke umhla ka-14 April ku-2025 okwenza-ke ukuthi ephinde eqale phansi amantombazane avule lona-ke icala against yena-ke laphana-ke umphako wenyosi noma-ke uyimbongi yakhe laphana-ke umthandeni umfo kwamanqele. Amantombazane-ke abeke ukuthi-ke kungenzeka ukuthi-ke umphako iyona ndlela lena-ke ayenza ngayo-ke ukuze agcine athole-ke wona-ke amantombazanyana amaningi njengoba-ke ewaheha ngabo-ke utshalo nokuthi-ke uyaziwa vele laphana-ke endimeni yomculo kaMaskandi. Mbukeli lapha ekhaya kuthiwa umphako usabancenga namanje-ke amantombazane ukuba-ke angalivuli-ke icala against yena lokunukubeza-ke wona-ke amantombazane mbukeli-ke. Ngabe kuthini okwakho uPaula lapha ekhaya njengoba-ke abaningi besigxekile lesenzo sakhe-ke umphako ukuthi njengoba-ke umphako aziwa kangaka futhi-ke edume kangaka ngamagalelo akhe laphana-ke kuzona-ke iy'ngoma zakhe-ke laphana-ke umthandeni noma lapha akahaya khona yena-ke umthandeni njengenyosi yakhe-ke umthandeni-ke umfo kwamanqele mbukeli. Ngabe kuthini okwakho uPaula? Awuye laphana ezwe comment section sizwe ukuthi wena ngabe uthini noma uPaula uthini. Siyabonga.
nayo kodwa yeke futhi ungaleka khona ngisaphila wena uyalanda kulo muzi imali nayo kodwa yeke futhi ungaleka khona ngisaphila wena washesha mangifisa Athi ama-haters